Wenschiene Paul, Martine Ramko, Bernard Wessels achterop. Dan is John Reformrijke Rento van Rensburg. Dan Arno van Wijk. En dan Jacques Snyman. Ons mag net gou vir 'n paar interaksies zien. Ja, daar is iets 1660 wat nou gaan. Soos julle gehoor het, en dit is hierso by die George Motor Club. Fantastiese weer, lekker omstandighede, goeie atmosfeer. Kom ons kyk 'n bietjie na die 1660. Martin Diener, Bernard Wessels, John van Rensburg, Arno van